ditaba tsa dipapadi ke tse ke ya go thoma ka tsa Motsepe Foundation Championship sehlopha sa University of Pretoria se ya go thulana le sehlopha sa Baroka FC ka la Morena. University of Pretoria ba mo maemong a bobedi ka dintlha tse 40 seswai mona Baroka ba le maemong a boraro ka dintlha tse 40 dihlopha tse ka bodira tsona di bile gona go likie kgolo ya DStv Premiership. University of Pretoria go tloa ka ngwa ke 2010 go tla ka ngwa ke 2016 Bagara go tloa ka ngwa ke 2016 go fitla ka ngwa ke 2022 modula setulo wa sehlopha sa TS Galaxy e le go Team Zugasi o re ba ya go boledishana le monisha dino Samir Nogovic ka bokamoso ba gagwe go mpšhafatša kontraka ya gagwe ka ngwaga o motee o rekile dipapadi tše 27 go setla se a nwiša dino tše 10. Kaizer Chiefs ba ya go tsebiša motlhatlhi wa bona o moswa go tšwa nageng ya Portugal go ya ka dipego Alexandra Santos le ge o bule le dipego tša gore ba na le kgahlego go Pitso Mosimane le Benny McCarthy. Santos o thušitše sehlopha sa Petro Luanda ka kwa nageng ya Angola go fitha dipapading tša sekamagalagang a sebjana sa CAF Champions League. Dipapading tša cricket Dylan Dupree e ya go ba motlhatlhi wa nakwana mo sehlopheng sa basadi sa Afrika Borwa o tšea legato la Hilton Moreng yo a itukolotšeng o na le maitemogelo a gore o ile a rokela sehlopha sa Leicester County Cricket Club ka kwa nageng ya England mo a kgone go ba thuša go ka thopa league maga a e ka bang a mararo.